Tis. Iya berjuang-juang membantah Krina nanti. Laki nakam semangat pi. Selamat kerja tahun. Apa lo? Kuah kak ada hubungan daya bangnya. Kepeken penusur do. Iya. Selamat kerja tahun sekalian membantah Krina. Anak kuta sinaman si malamenya. Iya mudah-mudahan ibas kerja tahun ini lepas kapi pagi kerja tahun ini rahbuena tambah anak rezeki di orang tua kami amin ba amin ni deh nanti wei lah bokap kata ku tenang kam lebih wei dah kam konekah kita laju para orang tua ante pemburu-buru ante mentedah lebih iya engop kok kak pita jai Krina ini melanai boleh siman-siman kene melanai orang tua ente entah dia dengang dia belang aja tak keleboh dia oh di pengantin dah ngora ngop bandi lagu nama juah-juah lagu pengalong-along iya mantapan barus olah kelanai bagi si gelegel salah terbukti curigaku sedekah endah nada iting hidupku berkara bagenindu labu aku kata duwe abang baru jumpa kita teman-teman du katakan du aku turah si pemberendu pernah ku bagi katakan du aku enak tetangga du mela kepika berteman rasaku makarongku lanai pada si teruskan so pedang aku ikatakan maka aku endasi nuci wisdu sirang saja kita turang dahi nandai tindu lamu kuanggap dalih nama bakaru lupa ke nandai digandu hapus du nomorku olanai simpadu anggap saja kita durang salah sambung asangkeun pepagi rurana terjadi kudarami dage si deban teman geluku semangat kidah kam adi masalah handphone kencang ku cakapkeun teredah kelepung rodong-rodong indah Gundari melalak kalakai sonter jamu gara-gara handphone sirang rodong gara-gara handphone aku lit pe handphone dalang bi adi adalin aku si mana SMS na ada Kikin makang angkat mamia balas na usur SMS wakap ka o sayang ni gumami ke
SMS peluang kado. Tolong kirim gambar dong. Tolong kirim gambar dong. Teriak. Ku kirim gambar mawas nih. Gambar mawas, gambar Bengkala ku kirim. Lagi gambar duandai. Terakhir ku kirim bunga. Thank you. Nakamami akabak. Miss katakan thank you. Lagi gambar duandai. Ya, gambar usaha. Ya. Memirip. Hasil lelahi saja. Mirip. Kalau pada siahnya siah aja. Aisyah gambaran du. Lang. Di gambarku jalan nih. Gambar dulu pakai. Oh, sudah dengar. Mirip. Bulan dia aku suka jambure demi sebulan aku. Ketawaan lah aku jadi caleg ketawaan lah itu. Lah apa aku Ay bilang pas nanti. nih. Gambar nasi barai dabi. Adi gundari minggu agak langsing. Yang bagah bina kami tembem ke. Ya di begala gambar. Gundari langsing kam. Gambar dusinai. Belajar belajar bangko di masalah SMS. Bandung ku SMS labu man mami angkat na unsur bagai. Labo. Adi handphone tapi handphone ceda lalat kini salah kirim. Handphone lana ilit kesingna. Lit je kesingna. Karet DJ. Akan naka handphone na si jagaw na. Handphone pula lit sinamanay na model na. Asal telepon natin nak tak baterai. Iya. Bukan kita barus. Storing ka ya story. Ni bagai. Contohlah handphone gue. Kai king model na model kai. Tipe kai, tipe kai. Tipe. Ingu canggih. Tipe kai. Layar. Adi handphone dua dai dah main-main tombolnya. Encik angka nape harus suruh dalam ailit. Ser saja bagai. Lan ailit. Bang, contohlah bagi handphoneku. Lebih canggih ini dong, lebih canggih. Lah pakai dah kan bagi. Lah pakai tombolnya. Aku lanai manjahankan HP ku. Man perjakan. Aku tipe Layar sentuh baninya. layar sentuh, layar jilat HP ku, layar jilat. Relau-lau. Layar kesah. Relau-lau. Kayak di dunia layar kesah. Layar jilat. Ku agak. Endah. Adalah meliar dilah talo banci. Lo dak senomorai krina. Uga Bandung. Aku memisku tuh arah dilah ku saja ku nomorai apa si mencilai raslang. Asal masinnya lo mencilai. Melekat. Iya. Tahu. Masin. Ketawa dia kita dina masih. Poblacan. Uga Bandung SMS dua dina. Adi handphone kira-kira kan non ya bagian nilai. Ini dicui gua ngensa. Tentang-tentangnya. Uga Bandung. Maka lidah harus punya perasaan. Tercendaan lidah bibi asyir sini. Papa, man Bandung lagi. Aman aku mah. Halo sayang. Balik. Ngul sempat lanangan kudu kue rapu di muka lalap ladu. Lanangan. Si gua. Nemin memain curkelilah. Ipan ku pegu mencilai ke. Adi bagi kami na lo banci. Adi ipun pa ipun tempelan nga maserangan jilat pe. Iya. Asal Adi gua badung SMS sa. Kilo bolin. Anda pakai layar Apa handphone gue kini apa? Apa? Magin lebih bibi jadi murah-murah na bibi dah. Berikan makalan ay magin. Basta dengar. Ban handphone jilat jadi murah-murah. Kai ya merek na barus. Adi handphone. Sinar. Kai mergane. Sada merek na ras radio. Ikut-ikut Lidan tenana. Lid. Sinar. Tipe kai. Tipe kai. Sinar lah, sinar. Nakamah. Adi handphone dah kami ya tipe na.
Kami na tipe kai. Enda tipe sinar. Mereknya sinar tipe jilat ningan. Pindah saja bas toko hamis berikan na. Ay sungkod na iya tipe piga ni nagwa ni Mendoza. Klah tukur kami kapag lomba jilat kami. Tukur coba akan tukur. Gua ningan. Ya, HP ningan tipe jilat merek sinar ningan. Mis berikan na. Bas okup papi do bas okup. Hah? Bas okup. Jelit. Aku. Oh, apa ikut maka kujilat dami. Kai gelar na toko ni. Toko okup. Okup kai. Okup lama ginta ni na. Kai. Lama ginsa ni na. Lamagin sa. Kai kilamagin say. Lama maginting sa. Bagay ko ka pa lama ginsa ni. Aku jay usur. Oh, cik araki ni. Jem kuat. Kila okup ka pagiti kami, kila kujika kami. Ija. Hah? Ija. Iya. Jah lah. Jah. Suhat baburuncing hari ku jah pelit kang hari ku jo. Ara. Pak. Pak dalis bang pada ada. Di Simpang 4. palang mo pida. Ay kami bidon. Iya iya terus kan HP na. Oh. HP na. Labo bagi lahat ta orang tuan te pagi zaman tukuran na te ko. Aku lang ay pakai HP ko lang pakai Facebook. Nade kalau Facebook ras apa gua juga kalau makeup dia. Gua bandu ba status lu? Hah? Gua bandu ba status lu? Labo aku. Paparas nade Facebook iya. Cek Rubah dia bas Facebook, rubah. gua banna. Tahu Kay gua. banna Facebook na. Aku lo kok kuah ke kai Facebook. Ang kanang pinamo? Facebook. Bagay na pinida. Kamang kadung pes gedebuk ninca. Eh tatlo. Bukam dong aku. Di lenga. Tisik lengang pe. Bakit nito? Lenga. Apa sayang? Gandum hapus du nomorku ulanai simpan du anggap saja kita turang salah sambung asangkeun pepagi jadi ku darahmi dage si deba teman geluku ku darahmi dage si deba teman geluku. Iya kamu kak Aku bang Batu kan laguku si Jagauna. Selamat kerja tahun Krinaman Bata anak buta Sinamaneda. Bagai pe si darat baskutena nari bagai pe tah si gonda darat baskutena nari. Selamat kerja tahun Krinaman Bata. Aku lanai ku aram aku baci dengan aku Sinamaneda. Lanai ku aram makatahan tu. Ku akan lanai lako aku tu cenda. Ara kita kan meletus dalam sinabun aku peres kertang na. Mau terpaksa darah. tes kain ini Selama aku meletus dalam sinabun aku peres kertang na. Cara nendu pe permen du rumah gom kertang.
kai hubungan nih. Malit na restore. Setoran kai. Setoran. Setoran kai. Aku Engko jarang-jarang kalau kan kerja tahun jenda baca dengan aku jenda. Lang kakit benakit. Oke. Kam, belum tiap bulan kerja tahun. Lang ulakan sanksi. Oke. Ulakan sanksi. Contohnya ada kam. Kusina manenda tenah kenakang kita. Tapi dekah-dekah maka tenahkan langsung bulan sekali mentenahkan aku tetap kulukur. Maka totokan. Melalas sa durok 2 tahun ini. Gua apa? Adi layar set kita pelamo. Jemia. Uwe. Adi buah sinuan-sinuan orang tua teh. Kita pe bangger. Oke. Mamiya. Iya, nende aku. Nurung ku pancur batu api maka terakap gulai tamak kembir kune surung kenaman bang kunde tigan ridi ture kam kubahan tiap wan dari di ture kam kali ridi ture ingin tawai dumis megamang akap Rebasahan lolaw Adinai MC Jagauna janji man teman-teman Ria Si Deban Banin Ridi Ture di Ya may malala ka ba Chile? Yang takut tukur pagi burado ningen Lang aku rin Uwekan kenan detigan uwekan kenan Aku kalpagi masayang ingan lumatua Uwekan kenan beregiting uwekan kenan Lakal ku suruh pagi kena ku cuma Iga jumpa Sahen tapin jumana lembu mari kete tigan pulah tambat sekali kia aku mencinjel mana rekali bubunan de tigan sekel hamat adi remami sekel belah uwekan kena turang uwekan kena kutami-tami kal pagi ngadi metua uwekan kena beregiting uwekan kena lakal ku suruh pagi kena ku cuma uter lagi adikku gengker mesra lagi ratu sikel ula ayaki merupa ras kalabaya kita nami kita kang usur si salah uwekan kena nande tigan uwekan kena utami kal pagi ngadi metua uwekan kena bereginting uwekan kena lakal ku suruh pagi kena ku cuma
Tes. Mana goyangnya Barus? Wih. Coba tes lebih bang batu. Ban gua batu biasa. Iya bang batu. Iya. Ban ya bang. Ban saya ada. Biasa ada. Adik guru sur kupenang liar. Kupenang. Uga tendu deh ba. Jauler pe beluha, jauler. Uga Jauler. kay jonger. Jauler tu beluha. Lapa na joler. Wang. Jagat aja. Pancing bang batu tak kuakin. Apa tu? Iya. Becilin banget. Dila. Dila udah darat. Aku akan terangkan lendaran sudah. Lo lagi mendarat Dila ladang ngari. Becile biasa goyang-goyang tinggi. Iya pe ikut kang atena. Gua. Ikut kang atena ku. Maminya. Wah, TV. Miter kuingin nini tuduk bagai asal raja ya lit pengidahan mis nenda. Gua bana. Ya mis nenda kocak. Gua bana. Cakam dah kepoh. Dia bilang. Iya, gua bana. Adi nini tudungan dan dilaki makada sore kepoh nami. Oke. Oh, dia aku lah. Kam kak bulang dona. Kam keturunan na. Iya. Beri mata laban dituduh. Ku ingatnya nama makarongku. Suari lolo dahin ku dahi. Gelah na jumpa kuras kenya. Tatap cirem dwe mama karo. Nang tantri na ngalah kue. Belangkin payutang ladi ate. Gelah degara duwe jadi ate. Mana cirem do mana. Apa? Miskin ban. Hah? Kai 19 kene mis ya praktekkan Mis main bege. kecerep nak. Ku tatap cirem deh. Adi bagiannya aku belum. Adi bagiannya biasa. Buang. Jadi bania. Ku tatap cirem deh mama karo. Baik. Cirem caleg. Cirem caleg. Adi cirem caleg. Lihat kaki bedana. Harus pakai. Cirem caleg, cirem perkolongkol, cirem pegawai negeri, cirem kades. Beda ya. Beda cirem lembu, beda. Adi cirem lembu gua. Cirem. Iya, Kam durut kan dulalak melang pentas. Aku dekah ras lembu indah sedalinan. Ih, Dekah kel. gua karas lembu sudalinen. Iya, ngawah aku pe ke rumah lembu. Ah. Iya, tidak sedes Greta. Pridi kampe lembu. Oh, ay, mau ridika aku benar pudi. Adi biasa nge, medegay. Dia cirem namis cengil ban biberne labu. Gila. Ugang mana? Asal angges saja cebau na. Asal angges sa bau kemberahan. Misya cirem sekali. Pak lagi dah tidak kan. Ujur Tuhan. Dekuakam. Bagaimana? Kai, Angges sa bau. adik kam, Adi aku. gua cirem dulu. Cirem maut bi, lampu dah du. Adik sedekah
lain yang biasa ciremna gundari lain daripada yang lain. Buktikan. Coba, gua bau dulu. Apa nih? Cirem orang tua teglah buah bagai senuan-senuan na ya min. Iya. Lang lakap ku dei. Gua cirem. Mulai cirem. Buka kap tu bi. Belum ni dah. Iya, aku bandilah ko'y makampaw. Hah? Bandilah ay makampaw. Iya, lang gua. Adila marender dilah logit ka kandua. Gua lah ni guna kinekisem. Jangan tandung ura lalit dilah. Ukang ni dungan takan ngenate kukap ni duman kangka. Ninata pa. Gua nagalaban na ba? Magkala dilah. Bukan hari ini entah nak ada ini dia gua ini. Ya bicara kam adu kita ni melotong dua di laur dila. Ni kan lo dor. Jai dah kalau suruh. Pakai. Oi. Hilanglah. Adilah ni kita tidak lo kita sah kutai hidup. Ya kira. Merupa dengan lang nande tiga tu perpangkat bila bukarongku dikune pagi serbut ukur tu detigane ingat pengadundu terberita padang bulan tapi jelma napi macam-macam terempet teman kurutuan ibas pusuh kenang makaatan 1000 kin ganti sambar itu maka rendah ingin serene na ukuruku ku jape pelawas nade digantu ras kelmin kita te kurus serkarongku melias metaminan de digane berbahan kena jantung hatiku lanaiku tadi kendu karongku aku pagi siru kena kandu gua kapdu takut tagar nakan dedakam kari Oh, jauh rei kapdu medang ni. jauh iya pan lagu ndu gaya Aku yang kerja tenalala. aku lang ngate ku idai Aku. iya Belang simpang kuala melalakui datigan sing udang-udang. Belang simpang kuala melalakui sing udang-udang. Tapi lalit bagi kenan nande tigan sada kenang nomor satu. Tapi lalit bagi kena berbinti sada kenang nomor satu uwe gia si nami adilakin ki
ibu malam na lakilah aku terpantau randu mesaya maka lanai kam terlupakan lakilah aku ngocole silum mesaya maka lanai kam terlupakan adi bagedi hatiku nanam nang dangikina adi bagi hatiku jadi nang dangikina engkekin maka kena sangsinan detiga nang dangi aku makarona engkei maka